Na sa abrantie Ghana ni abrantie se okura Kɔti denden uma bronyi akokora eje wo yire a na wahu kwase a wo ye me se papa John Dramani Mahama se nkonfa mra bi mra se akora bi ana panyi bi etumi di phone si me ho so etwa te se de me twɛn na okasa wo tumi mu ande ahoɔden mu se ase wo nso obia wo mu obia obehanu wo bia papa John Dramani Mahama ye president yi na wadi na tem sebi na wotumi kasa wa ye kwasea wa ye jimifo no obehwɛ mu kura so. Welcome to the Political Run with me, the voice, right here on Ghana 7 TV GH. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Sorry, Anopa, no feeling frustrated. Now, so ne camera, no so obedi John Mahama atema, ade John Mahama o nipa chen ba omia. John Mahama o nipa chen Akufo-Addo. Nana do onya panyin chen John Mahama. John Mahama na ntua nkrofo ka, so muni na ado atem. Enti yedi na atem bia na ayere. Mama emfa nya atwom afutuo bi amro bia no bia ntie onfa ni nyansa no nkopɔ bra onfa ni nyansa no nkopɔ yire nware ene hia na sa abrantie Ghana ni abrantie se okura Kɔti denden uma bronyi akokora eje wo yire a na wahu kwase a wo ye Ghana ni abrantie by now sabi okoti gina so denden wetimi ama bronyi akokora ne Kɔti ewu etimi aje wo yire afa na obetire nze onim nyansa foolish man mo fa ne ho kura amma na oba adwuma ye bedi no abrantie te sewo woni 50 years wa boka aso a yire akwa abrochire na akokora Kɔti boto no aje oyire enya akokora black man po bronyi akokora Kɔti boto aje oyire ena wo bebie wa no atu Ghana fofo se me ye ni atem mo me yam pass foforo nka wan na nyesa na nsema me ka wo ha no mo nyina you be disappointed. We are not. All right. Ghana for and no pay Kwaku Manu nti na me wa ha. Kwaku Manu enti na me wa ha. He Kwaku Manu ma me kan kyerɛ. Se wanka se wonnim nyansa adana na Akufo-Addo administration na Akufo-Addo amamo time. Hwe se de Kevin Taylor estati ye edidi opim so atem. Edidi na Akufo-Addo anankasa himself. Edidi natem. Edi mpanimfo o maimu ha hwan Kevin Taylor ni natem o maimu hwan na Kevin Taylor ni natem o maimu efri ni so na de ko Samson wa so Samson wa hwan na wani natem edi na Akufo-Addo atem ma chese na areho na beso chese Kwaku Manu ukwasia na beso cheye se na woni o maimu ana na woni o maimu ahu na Akufo-Addo mreso na obuma na ni o maimu ahu sata me wa hu nyansa ama mekase na Akufo-Addo nti ekuo bi a obedidi atem a ye beche no wa bodam papa Kwaku Manu wa kwasia wate Kwaku Manu nnim nyansa wa bodam papa wonnim nyansa wona aye nya atwum de dwantwie Kwaku Manu odedwantwie Kwaku Manu wonnim nyansa ye nti krom ha hwatem di fita ankofo di na nado atem na nado do fu se na no ayo kwase ahu na nado no anya nipa ahu na nado de na chese on de nka nipa ho ahu Kwaku Manu se wan free so anfa ujimi ene ukwachi bawiye ye mami dua se me fa mu mo kwachi a me de bo kwachi amu ate ahwe wu a no wan free so no ujimi se wan free so a ne enum se oye nyansani Kwaku Manu ne enum se oye nyansani because all my funny face I find ne enum se oye nyansani ye unim nyansa ana wo afuti obi a kwanda Kɔti oyile na wakɔte na broche na obroni pete agye na fun se broni ane Kɔti mo mre agye o ka sei bani baako mi amenu Kwaku Manu o na se ka Kwaku Manu e ko nka bibia boni wagu de wo kan nyansa pa wo mo Bob Siga nya Bob Siga wagu so kai se me ne wo mienu ana me ni Vivian Gel na wo ana ye twa aware boni wagu kai that is well over 13 years ago so me no free baby na aba enti me measured in the way am person me come adwe nyansa bia sabi ka wo ma me no sinyina ka abeje
because Kwaku Manu we a hypocrite o kan okure eya brebe na hunu se ase yede sa amra ne ba e brebe na hunu se ase yedi empani eya didi mpanimfo atamo yede kamera si animo yemfa mramra na nchichi omo emra ne de adwoma ma betumi ahye ne mo fanto wa December ayi 7 December 6 2028 ni enyina ya dia tum se sa amra we ye to abawi a do obawi ni do obelusu yede sa amra we be adwuma they said yemfa sa amra ni adwuma o Kwaku Manu ya otu yi o na akwafa akwa yi a ne ho nadoa se de ne no apetition sa brante wa yesi gay no o na akwafa ni besi wanim emo se me ma me nkwase ane me ma me agiri o ka se me ma me akosua be ne wa agiri wa kwase na Kwaku Manu wote wo o na interview no Time wa me ne opambo asemba ye Kwaku Manu na akọ interview sa akọ ya wone nam ha be ma wo dress so oba ukọ interview no mani didi me ma me akosua be so wo ye jimi for me ma me nim nyansa no what wanim what me an correct and na wo se akola didi pani atama ye nyere because ojo mahama na wo so me dia me support you me support it Nemo muni hypocrisy ne wokunu hano etimese odi amra kro njo on famra ye nyina ne je ho nemo ye de beto na 6 December 2028 ya de mra the same way and I also intimi detect Emma will be be on fa na banko me de bia me kase Kwaku Manu we NDC ni and minim de ntia so wa asante me mana so ya asante na so join NDC a na chenchena so person pretend you anim so NDC na boni bia ni ho so ya asante na NDC o. There's nothing wrong. In fact, you were in your more voter region, almost MPP for. You know more not necessarily voter. Your friends are MPP for. You were enough people that more MPP more. Omonya Asante for. You were enough Asante for so many MPP for. And you also. So once you are born as an Ashanti, a such a channel or join MPP, it doesn't make sense. It is you when him the guy now trim na wankasa wo bre wo hono. Dia ma for attack you. Eye wo nya atwemuntia. E wa na ade sa na ma we dia ba wo ho so. And you be never chill baby at 2 abako. Mira, Binia Penny. Nya honto boasie. Na wankasa dwene biem se date na man for attack you. E onya atwemti enrantia. Dia man for ka ne no. E usu no ban enranti na man for e kasa ansem ne chiro no. Na ka me ne wa ka metena se hunyansa wo mo kanimu. Na mayi manimu ye because e bia Ewra Ibrahim Mahama aboa wo kwan bi so. Mi hu fon so e wo ho so be da na se e so be campaign ama ne nua. Bone ni ho na won kasa ye ne ye nya atwem wo se ye nkyere wo kumase de MPP aban 8 years eye mai me be kyere wo because wo nya wa adwen so be obesua hwe e na NDC fo a make sure say omde ya wo time bi be hye Ghana fo mu e wo MPP ho ba enya adwuma because ske be sie so ka hye ma dada wo o ma na team no party a edi so pa no e NDC Rollins enya 19 years a obia answer the ANC ni form. Or the Ghana ko say nkwa. Asante region on project dodo say ene yera Rollins eye de ma Asante for. Mills Mahama bae no project ahodo say yen kaso munye bi emayen because you be ungrateful say kasa NDC enya hwe wa Asante mem. Nebom uye nya atwem so kasa MPP nso nya hwe ema Asante maya. It is a wo kasa sua sa ne ma no. Ubetima say ebia enye enough, which I understand you. Mema ne nko yese munya hwe. Una enso wani because you NDC ni bibie no be so wani. It's normal. Because the way Asante 42 maba no, anka no be na yenwa no voters air to aba, kam yeso NDC be wi ni aba. Because no whether project or no project, or no more a yomo tradition, they love it. Adena Asante ni nso go the same thing a be problem. So Asante ni ka so MPP a haram, but other tribe because or hardia any problem. Mama sure. Me make us one. Your hospitals 5 because no more project be a MPP are buying back Ghana and also Yama Ghanaians. In fact, 16 regions. Your VAMED project hospitals. And no, in the 12 hospitals now OC across Ghana. Or the Mako 5. Just one region in 5. And as one year FMI. Also one year FMI. We in Yachim. Fi seminim she kwaminim so kwa manso nkwanta VAMED hospital no district hospital ebi wo ho ye wie koswame sa VAMED hospital no ebi wo swame Kumase enye Volta region manso nkwanta de no enye Volta region na northern regional Ashanti region sa kosabronum ebi wo ho kotwede ebi wo ho ni nyina no drobonso Ashanti region o se akwan
Me say woka Konfanoche kofo ene ma ye friend say obi woga say plane ABC hospital so kofo MPP aban so kwa asokwa overhead na wo ho na kofo interchange na also for line no kofo MPP aban wate Konfanoche ho no champon dan o see ye Rollins nya 19 years wan fa ne nsa anka da do so odoye no wan fa ne nsa anka da eteki na adodan Kwaku ado ene be dwiri ni nyina agu ye biko na akoye death trap bi di amaye ene osi esa de amasante for eno hospital ni bia agenda 111 district e Ghana nya Central Regional District doso it tells us ye nya a lot of 101 pan agenda 111 ye nya dodo regions ni nyina ye nya dodo we nya atwem because minim shekura no minim se mimi krom friends jaache pram so anda bosom che no from atonsu ede ba nyina na MPP aba na ye kwan ma yen so na Rollins abesen ko na Mahama ene Yewura Mills abesen ko enso teki MPP aban ene ye free ho ede ko jaache de ma ye existing schools newo Ashanti region nyina no o make sure so on be expanded their mind STEM schools no na dodo ye say minim shekura minim se nyamu 4 o Ashanti region minim bosom che girls minim woko dwabena ebi wo ho se wi ha ya STEM school no both friends JHS STEM schools ni na yenya bi how many regions ni nya bi en so Ashanti region yenya bi woko courtyard judges dan ni nyina Ashanti region yenya bi we yenya atwem MP ma asantefo omba ma Ghana fo ento muntimi nka se omodo musika nyina ekoya ma asante because Asante region kwantimi vote ema MPP enwini enti cake ni ye chema obia na mo fa na efesa ododo no matato ma no wo hwe wo mu kakra me enye de MPP nye nyina na manage but me very grateful to them because so hwe ni padodo akọ school e wa Asante region in terms of free education na ye na nya dodo in numbers at the anytime sa yaw na ebimu dia show mu out of politics NDC for succeed emfabium because o ka kire me say enyansasem say dollar no eda 17 no and na eda 15 no yetimi tossment 90 cedis eya den ne na cedi ne da 10 no and eda 11 no yetimi sa tossment 140 ni nyansa ne de hin cost of living no away because dollar no yes Yewura Mahama ya de say born about so because aba na en reflecting we ye bottom until there the one ben for first 5 months na edi kohwe 2017 first month hwe de na Ghana so te e normal aban bi asesa sa na ma si in the first year unhu senkyere ne say Ghana na asesa Kwaku jinaye na wo yeso be yi anu ayenso nu be yi untimi fa wonyansa me bi ti obi a wonya asante ni nchen obi so odo asante a anka omo di Yewura atem no ehona na ka be sha ase de unyansa na fa because ye yimu 100% mu 99 and the NDC for and so mu di Yewura atem out of politics how many times asante for do obi hine esi so mu di atem se wa ya odan efie be na affluent ese ofa panyi si odi atem na ba won asante ni bi yesa na into a reaction to be a bi when ti ma fa nyansa na anko ho o pe obi atrapa bi na di ododo ya NDC ba wudi me me kire nyansa na anim nyansa nche obi na yehu ba bia wogina me da se